Nongeye kubasuhuza kandi ari nako nkomeza kubifuriza kugira igicamunsi cyiza aho mutwumvira hose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nyamuneka munyemerere niba ari ubwa mbere mugeze hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube witwa Bivugwe TV, wibuke gukanda subscribe hanyuma rero ukore no kunzogera, uraba udufashije cyane kandi Imana ikumpera umugisha mu by'ukuri wowe ugiye kubikora nonaha. Munyemerere twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hari kugenda havugwa amakuru menshi kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi, aho kuri iyi tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu, dore ko rero uku kwezi turi kugenda dusatira neza ukwezi kwa kane. Ni by'agaciro gakomeye kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Yego amakuru yo ni menshi, ariko reka mpite mpera kuri iyi nkuru ari nayo tugiye kwibandaho cyane. Iyi nkuru yerekana ko M23 abasirikare bayo mu by'ukuri bari bamaze iminsi barimo bagenda, ni mu gihe ibinyamakuru byinshi ndetse n'abanyamakuru bikorera bari bamaze iminsi babica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko M23 yatangiye gucika intege, batangaza ko abasirikare bayo benshi batangiye gucika intege, ndetse mwagiye mubona n'amakuru avuga ko M23 yatangiye kurekura uduce tumwe na tumwe mutwo yamaze kwigarurira, mu gihe M23 yo yavuze ko ibi byose mu by'ukuri byamaze gutangazwa ari ibihuha byose. Ni mu gihe umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka we yatangaje ko ibyavuzwe byose kuri M23 ari ibihuha, ahubwo abasirikare ba M23 bari mu buryo bwo kugira ngo abaruhurane cyangwa se bakore politike y'akazi n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ibi ni byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka. Ni mu gihe rero M23 yo mu minsi mike ishize abasirikare bayo bakoraga muvoma nyinshi cyane bajya mu bice bitandukanye kugira ngo batangire kuruhurana, abandi bakabibona mu mashusho atandukanye bakabona ko M23 yatsinzwe mu by'ukuri. Urugamba ruri kubera hariya muri Kongo, ni mu gihe M23 yamaze kwigarurira n'ubundi uduce twinshi. Mu gihe rero iyi ntambara imaze imyaka irenga 30, bigaragara ko idateze no kuba yarangira cyangwa se yagenza make. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo twarayibonye ko zaje kuyivangamo, aho zasabye cyangwa se aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi byakomeje kugenda bivuga ko igihugu cy'u Rwanda gitera inkunga uyu mutwe mu 23, bavuga ko babongerera abasirikare ndetse n'ibikoresho bakanabigisha imyitozo y'urugamba. Ibi byose rero nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi byakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rwo rwihakanye rwivuye inyuma. Aha rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ibi ngibi zishingiye ku kuba igihugu cy'u Rwanda cyarashyize uburinzi buhambaye hafi neza n'imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Kongo gikomeje kuberamo iyi mirwano. U Rwanda narwo rwihakana rwivuye inyuma, rwo rukomeza gutangaza ko impamvu y'ubwirinzi karabutaka ari ukugira ngo bakomeze gusigasira umutekano w'igihugu, kugira ngo nihagira ibiturika biturutse muri Kongo u Rwanda rube ruri tayari mu by'ukuri kuba rwakwitabara. Ni mu gihe rero M23 yo n'ubundi ikomeje gutangaza ko n'ubundi ikomeje urugamba rwo gukomeza gushakira umutekano abaturage b'abasivile mu by'ukuri batuye muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu aho bamaze gufata. Ni mu gihe muri teritwari ya Rubero ariho hanyuze abasirikare benshi mu by'ukuri ba M23 bagenda guhindura operasiyo z'akazi cyangwa se bahindurana ibice bimwe na bimwe by'akazi kugira ngo bakomeze mu by'ukuri kujijisha ingabo za FARDC. Mu by'ukuri rero M23 yatangaje ko n'ubundi nubwo ibi byose byabaye nta gahunda yo gusubira inyuma, ahubwo bafite gahunda yo gukomeza kurwana mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma. Mu by'ukuri ibi ni byatangajwe na Lawrence Kanyuka. M23 yo n'ubundi mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Doha, n'ubundi yo ntabwo ikomeje kugira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ahubwo yo n'ubundi ikomeza gutangaza ko igomba kugira neza buri musivile wese wisanze ari hano mu mujyi wa Goma cyangwa se no mu zindi teritwari zose yagiye yigarurira, dore ko n'ubundi hari uduce tumwe na tumwe M23 ikomeje kugenda yigarurira, nubwo hari utundi duke cyane M23 bigaragara ko yaba yararekuye cyangwa se twaba twarayivuye
mu biganza mu by'ukuri. Ni mu gihe hari amasezerano yashinyiwe muri Leta Zunze za Amerika i Washington ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bari bicaye impande y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump basinya amasezerano mu by'ukuri y'umutekano ku mpande zombi. Igihugu cy'u Rwanda cyo gikomeza gushinja Kongo ko icumbikiye umutwe urwanya igihugu cy'u Rwanda ari wo FDLR wanasize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikabyihakana yivuye inyuma yo n'ubundi ikomeza kugenda yihakana ko idacumbikiye abasirikare benshi ba FARDC, nyamara hari abasirikare bamwe na bamwe igihugu cy'u Rwanda kigenda kigaragaza baturutse mu mutwe wa baturutse mu mutwe wa FDLR, hakaba abaza ku bushake ndetse n'abafatwa nayo mu 2023 ikabashyikiriza igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda narwo nyine rukomeje kugenda arushinja Kongo gucumbikira uyu mutwe wa FDLR urwanya igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri rero icyo nababwira nuko n'ubundi uduce tumwe na tumwe mu 2023 yafashe n'utwo ikomeje kugenda ifata. Icyo nababwira nuko n'ubundi ikomeje kugenda iducunga neza, kandi nibyo n'ubundi Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda atangariza isi yose avuga ko n'ubundi amakuru yaramaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko 2023 yaba yatangiye kuva mu duce yaba yarafashe ari ibinyoma, ahubwo 2023 iri guhinduranya abasirikare. Mu by'ukuri uti kubabona bari ku mirongo ntabwo ari uko bari guhunga urugamba, ahubwo ni uburyo bwa politike ndetse no kubasimbura ku rugamba kugira ngo babashe kuruhuka hagiyeyo abandi barwana. Imirwano yo n'ubundi iracyakomeje ku ruhande rwa 2023 ndetse n'ingabo za FARDC. Hano n'ubundi nuko bikomeza kugenda bigaragara urugamba rwo ruracyakomeje. Mu nyemerere mu by'ukuri uko bigenda bitugeraho natwe turagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi mu nyemerere mbashimire cyane mu minota mike mufashe mukemera kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere wigeze hano wibuke gukanda subscribe ukore no kunzogera nyamuneka kugira ngo amakuru yose atambuka mu ijwi ryiza aryuje cyangwa ujye yumva mu bambere. Reka mbashimire cyane mwese, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.